Pemirsa ring tanggal 13 siki Maret warsa kali tali kali likur kepanggih selai tali dosis vaksin COVID-19 soro AstraZeneca sani sampun kedaluwarsa utawi expired. Ya diasuna sapunika dasahan tali dosis inucap kauduhang mangdene kesimpen. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali Iwayan Widya Mausang rau mangkin paiketandani kantun nyantosang pewarah saking pemerintah pusat santukan saking kebijakan pusat nguduhang untuk nyimpen vaksin sinambi nyantosang panglantur galah saking BPOM utawi Hitachi. Ring tanggal 13 siki Maret saking samian kabupaten kota kauningin wenten selai tali dosis vaksin sanes sampun kedaluwarsa. Dani mausang selami puniki indik masa ketahanan vaksin sane katrima oleh Provinsi Bali wenten sane abulan saha wenten taler sane 3 bulan. Pengrauh pinih ungkur vaksin katrima ring tanggal siki April warsa kali tali kali likur antuk ulung dasa tali dosis vaksin AstraZeneca. Sane mangkin pengabdin vaksin COVID-19 kauningin saya nincap napi malih pacang nyangre mudik lebaran. Santukan silih tunggil prasyarat mudik lebaran inggih punike patut nyangkepin vaksinasi booster. Nanging sane kepanggih ring lapangan kauningin akeh krama sane durung laksanayang vaksin COVID-19 punike ngawinang rauh mangkin krama sane rauh antuk molihang ayan vaksinasi akeng pisan. Yudi Karnaidi Bali Pos Nguningayang.